Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike i-video ebese uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangiphosta i-video kule channel wena-ke bese uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka sikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethele-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu osukwini-ke lo namhlanje sivuka nezindaba-ke ezibuhlungu kakhulu laphana-ke kwindima yezikaqeda isizungu. Laphana-ke sekudlule-ke laphana-ke insizwa esikhulile nensizwa-ke enethalente ngendlela eyisimanga. Siyamazi-ke uPresley Shwene udume kakhulu-ke siqala kumbona-ke kumabonakude ngefilimu laphana-ke iTsotsi ngo-2007. Ushonile-ke kubikwa ukuthi-ke udlulile-ke emhlabeni kulona-ke usuku lwanamhlanje-ke eseneminyaka ewu-40. Insizwa-ke ebenamagalelo kakhulu kwezokulingisa. Siyambona kwi-The River laphana-ke uCobreeze, simbonile kuma-movie afana noNamba. Impela-ke ube negalelo elikhulu kakhulu kuyona-ke indima yezikaqeda isizungu. I-cause of death-ke bafethu-ke njengamanje ibingakaphumi. Nami ngisabathe ngiyasearcha impela ko-Facebook ngizama ukuthola ukuthi eze edlule emhlabeni kungani na, kodwa-ke angikutholi. Kodwa-ke sesilinde-ke wona-ke umndeni wakhe-ke ukhiphe istatement sokuthi-ke eze edlule emhlabeni kungenxa kuka-1 no-2. Njengamanje-ke i-cause of death besingakanikezwa, kodwa-ke bafethu-ke sithi-ke nje rest in peace kwinsizwa-ke alohlanga lungehlanga idlalile indima iwusebenzele umhlaba. Make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Makwenzeka kukhona update engiyitholayo emalana nokuthi-ke mhlambe eze edlule emhlabeni ngabe yini i-cause of death, ngizophinde-ke futhi-ke ngizokwenza i-video ngizokuthulela-ke lezo zindaba. Bafethu asihlangabezane kwi-video elandelayo.